politics le Thu Thar Thlirna episode samrok panina kan lo lom le vek chau tun tuma kan thlir ho ma sakper tur chu UK Foreign Secretary David Lamia chuan Israel-Gaza an run mek chu anti top ani lo chuan UK sarkar chuan cholkar lo om le tur atangin Israel laka sazokin ma an la don ni ne soya UK member of parliament than khatte chuan anram sarkar in Israel general thuam lama thopuina an nei chungchang po chui chian an ngiata an ram sarkar ina tuna tharum thoa Gaza munat chemek Israel sarkar chu an thopuina tele ral thum lama tranpuina an pek chungchang thei chui chua ngai tu ho an phuta tunhai a hian UK le Israel in leichin na hi a che chho ta viau ni in angai theya a chan po United Kingdom a hian nikuma Labour Party ten sarkar nan chana tangkhan Israel ne na anram sarkar in ral thuam thon chua phalna license zathum somnga nei tu te atanga somthum te chu ati top sakawang hian he UK ram atanga Israel ne na ral thuam thon chua na tele khatiang ang ram ven him na lama tho ho na kong sang sang an ne ya khan tuna sarkar na siam mek tu Labour Party te hi an enge ni an ngai dan kha sarkar ma sa te ai khan adang lam chhota nia ngai the nia United Kingdom a hian kumsang ni sompanga atang khan Israel ne na hian United Kingdom le Israel sarkar thian thodun na thatak an ne wang khan ral thuam thon chua phal na hi engeni British pound makta duai zanga chuang an lo pe chok to thina theng zinga hian F-35 jet in do thlothina te po Israel ne na hian an leitir thina chu Israel hian tuna hian Gaza be na in do thlothina man rimper te zinga mi ania chu US UK ne na tanga an lei ania hi ba ka hian heng fighter jet anti asiam chuana man ruwa momo sang sang tele a repair na turang chi te kha khatiang bung ro te kha UK hian Israel ne na hian a lei chon tir na sa chu wang tak chon ral thuam le ram vian him na lama kong tam takin han lo thok ton to thina amero chu kan soyang khan Labour Party ten sarkar nan han chelta ka hian Israel ne na in lei chin na thata kan nei thin hi ngai tu non ngai ni nan thre chhota ni pon na langa hei pa ka hian in Israel in Gaza be na man sat Hermes drone an ti po hi UK ne na tang rola an siam chuania UK lam hi chuan tunan in soithiam na hi chuan hetia Gaza muna Israel te na hleiluak taka tharum thonan nei nia Khawvel ram rang rang ten an soita ka wang hian anin soithiam na chuan heng drone te hi ral thuam pai theilo chi engeni van sang atanga leilama thil thleng te en fi na turatana thil tangkai takania Israel sarkar hian an mani in ral thuam pai thei chi angkha an lo vo bel zok ani tiang chi te point in soithiam na an ne amai ro chu he drone tangkai lu tuk mai Israel in man hi UK ne na tang rolan siam chhodun ani United Kingdom hian in Israel sipaite training an pethin ti po an phalawa hemi UK Foreign Secretary na soidan chuan atun malama kha chuan UK hian Israel chau ni lo atran rol pui ram dang ten hian sipai lama te ral thuam khatiang te ram vian him na lama te tho hom na thatak an nei thina wangin tuna sarkar na chelmek tu Labour Party te hian he thil hi uluk taka ngai tu anonin Israel sarkar te po hi training an Israel sarkar sipai te po training an pek thin kha hi an pe chun jom zel donem ti po chu ngai tu anon ngai ni te poin a soi ve boka United Kingdom sarkar chel tu Labour Party te hian hei mai ba ka hian International Criminal Court alam toya ICC anti tena Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu man tura thu pek an chhuat chu anram sarkar masaten an lo do dal to thina amairo chu tuna hi chuan Labour Party te chuan Benjamin Netanyahu chungchanga thu buai ommek man turani ti arrest warrant an ti te po khan do dal to lo thu te po hi an soi chok vele boka chungte ni wang chuan United Kingdom le Israel te boruak that nei thin kha tun boruak a hi chuan engeni anram sarkar a hian nor na te hin sata nge ni UK hian an tan mun hi an phet niam chhota chho zel maya heng te po hi Israel sarkar tan chuan thilpoi tak te po alo ni ve theya amero chu tun thleng hian UK le Israel hian in leichin na tha an la nei thowa a chan po sum don na konga tele ram ven him na lama tho hom na tha tak tak in rem na te an lo nei thin to wangin UK hi chu Israel
tana rampoi mo takani chun zom zel ri me kani panina chuan World Health Organization alam toy WHO tia kan riat thin te chuan Israel sarkarin Gaza ramri laya Deir al-Bala mun an na tho na mun le chuta an na thok tu te chuak tura an ti chu an do dal thu an soya WHO ten an soidan chuan an hnuai na thok pahnih te le chung ko pahnih te chu Israel sipai te hianin beipui an thlak a khan an hrenga an hnuwa an mi le sa mi pathum te chuan ron chua tuna hian WHO hnuai thok tu mi pakhat chun la hreng mek ni in an soya he an mi hren mek po hi ron chua thoi turin Israel sarkar sipai te hi an phuta amero chu WHO te na hetia Israel sarkar sipai te an pu mek lai hian Israel sarkar lam ve thung chuan firfiak pol te na in nam hnoina neya an rin hlel te chu mi tu po an hreng thin ni nan sei ve thunga WHO hnuai thokan ni mo ni lo emo an mi rin hlel te ka chu an hrenga ti chuan an han bel chianga zauna ten han zota in rol nan lo nei lem lo chuan an chu ve le mai thin bok ni in an in sei ve thunga achan po Israel sipai te hianin he khopui Deir al-Bala hi ama kan soi to thin ang khan an bei du lok lowa chan po Hamas tena Israel mi mitang an kol te an da khom na mun nian ngai awang khan va bei ta thut sela an mitang kol te tan khan an nun na tan te lo hlom ve the awangin an zu ram thina ma ro chu Israel sarkar hian in Hamas te tan na a koto pakhat ani awang hian an bei lo thei ta si lawa an beya chuta chon tan puina na thoka lo mek World Health Organization te po kha kha bial chung kha khopui chung an ni miaw wangin dim doi hlei thei khan ni big si lawa chung te ni wang chuan Israelina be puyan thak na hian WHO mun len na tok tu te po nge ni a van duai pola ten lo tang ve lo thei lo ni in Israel sarkar chuan anin soi fe ve thunga United Nations ina chut dan chuan Gaza muna hemi anram za somret pasari le point parit te chu Palestinian mi pui te hian mun him lama anin son chua san to a chung an chua san mun te chu Israel sipai te be pui thak na muna a chang mek ni in UN hian a chuta Palestinian mi pui makta duai ni khat makta duai ni le point khat te chu ramzim te square kilometer somli poruk chunga tot takin anin ek beng meka antan hian in a hriom ni in an soya Israelin Gaza an be meka hian July ni somni pahni thole ni khan mi somriat pakhaten nunna an chan bel le nia soi ani boka Israel hian in Gaza a be puya thak hi an chol san lawani tin hian nunna chan te le Israel sipai te na be puyan thak na wanga chanchinthar hi a renga chutianga thlen mek lai chuan Khawvel ram rang te le abikin United Nations a na thok tu tam tak hian Israel sarkar in Gaza hmuna tharum thona achun zom pat mai hi an dem thule Israel sarkar ril ruput mangte an che chua dan anga te khan Khawvela hemi mihring dik na chanvo bo chiat na ang chi thil thleng tam tak te le tram te eitur lam har sat na te tui in tur har sat na te thlen na sata wangin ti topin in rem na kong te in ka hai na kong te zo se an du thu te po an lo aw chua puya amuna tran puina na thok tu thin khatiang ang tam tak te po khan amuna an ni wangin Israel sipai te chet dan hi ngen ni rap thlak an ti thu te po chanchinthar sang hian alo langa amero chu chung bo ro kan ni mek lai chuan Israel lampang chanchinthara ve thung hi chuan hetiang boina thleng reng a hian Israel thiam lo vek bi kan ni lawa achan chu in do na chuan har sat na thleng lo thei lawa amero chu chung har sat na tam tak lo chuan bul pui ber chu Hamas te hian atira tang phat khan har sat na lo siam lo sela chuan heng boina ti thleng lowang an ti vetlat bok kani hetiang bo ro kan ni te noi kara hian Israel Finance Minister Bezalel Smotrich chuan anram sipai ho tu nen Gaza Israel mi te an pem lu dan tu ro man na an soi dun ni na ron sai choka Gaza mi puiten mun him lama an ram lu thin te an in son chua san tak zela wang hian chung an chua san ram ruak te chu Israelin ram zaunan hun ahman theina tura thilrem chang takani ti in Israel Finance Minister Bezalel hian soya Gaza marlama Israel mi puite chena tur mun thum an siam theidon ni na hria hetia Israel sarkar in Gaza lualui an tum hi Khawvel ram ten
dan zom turan don po chiat na nia soi pol te le do dal tu tam tak an oma amero chu Israel sarkar hi chuan tuna hi chuan Gaza ram hi lu chua an mi puite chen tira ti chuan Palestinian mi puite hi chu an ram then heng arab ram sang sang ate semdar an tuma chu ti ang ril ru te po chu ni hemi tuna Israel sarkar kai roi mek tu te hian an tum lian tak pakhat hi alo ni ve boka amero chu dodalna anasa Israel sarkar tan tak po hian ma han lak lui te po har viau mai theya amero chu he Hamas te an beina i an mani Hamas roi tu te tha chimi vek an du pialama hian Gaza ram ruak hi Israel hian an mi puite thon lua lua lui zel an tum chodon ni te poin thila lo langa amero chu inrem na ten ka hai te sela chuan he Israel sarkar thil tu hi chu a hlotling lo ve thei tho bokani Israel si paita chuan United Nation ina Khawvel riata Gaza tram athleng mek ti te mi puiten har satna lian thamlu tu kan tok mek nia an soi chu thudik fam kim lo ani anti ve thunga achan po Gaza hian tuna hin ei tur tlak chamna athleng thei ringota ala thleng lo anti chu ta chuan he ei tur tlak chamna thleng thei tur nia ngai thei po hi United Nation noya tranpui tu polten trak khami tranpui na bungrua te phurlu thei tu tur trak tlan lu tir an ti tlem ta ka wang zok ni in an soi achan po United Nation lam hian tranpui na trak hi Gaza an tlan lu tir tlem chana chuan Israel sipaiten tranpui na sem chua na an tho ka an khuwa khira an du dananga an kalpui wang chu an do dala zalen zo ka Israel sarkar te thunun na hnuai ani lowa tranpui na na tho tranpui na sem chua kha an duwa chumi chukar na tan chuan i trak khami tlan lut thin motor bungrua tranpui na phur lut thin tu te kha an tlan lu tlem tira chu chu i he Gaza Palestinian mi puitena ei turan tlak cham ap engeni a hlau thon chho tan na hi chu Israel sarkar thiam lo ni lewin United Nation noya tranpui na thok tu tena an thiam lo ni zokin Israel sarkar thupong tu te hi chuan an soi ve thunga tin hei ba ka hianin United Nation noya na thok tu te hian tuna Gaza Palestinian mi puite ta na tranpui na na Israel sarkar le America company tena an tho dun hi ti top ni sela heng zong zong hi ti top ni sela ama angkhan United Nation kai hroi na noya tranpui na hi UN noya thok pol te hian thok chun jom le ro se an ti chu chuan kara an ngiat ve tanga Israel sarkar soi chian na tan te po an mang na sa Israel lam ero hi chuan an du dan anga tranpui na sem an kalpui lo chuan heng tranpui na sem na mun te le an bung ro check khol na mun te khang thil tranpui na thil engkim mai kha Hamas te hianin rem chang alo lain tombuk ate tin Israel sipai beilet na tan rem chang ate an man thina wangin Israel sarkar hi chuan chiang takin he thil hi Hamas te ta na rem chang a thei to lo na tura an thu hnuaya kaltira tranpui na po an enfia vek hnuaya tir kha an du tlat boka chu ting chu hemi Israel sarkar ril ruani wangin United Nation nen po an ngai dan len du dan in ang silawa tongkam le chanchinthar lamate anin beiton zak zak thina ni pathumna chuan US sarkar chuan Philippines ram nena sumdon na konga thodun na tur in rem na an nei thara he an in rem na hi Philippines ram shroi tu le United States President Donald Trump paten thole ni July ni som ni pahnia White House in komna an neya an tifela US hianin Philippines ramatang hian nikum khan US dollar tu le dingon som poliman hu sumdon na bungrua at choluta United States ina Philippines atanga bungruan chok lu thin jinga hian computer te electronics bungrua te eitur siamsa te khol le thomno te an cholut tambera chu United Nation tan hian Philippines ram hi sumdon na konga tho dun pui tur rem chang tak le hlok tak ani wangin heng ram hroi tu pani te hianin tho dun na tur rem in rem da hi an nei theita chuta chuan US hian sumdon na bungrua Philippines atanga alak lua khan chia za sompakwa an lo la ve to dona ama ka chuan Donald Trump pa ro manang chuan Philippines ram hi Khawvel ram dangte la ka chia ti san waka khan za som ni ti san tura khan tuna hian
za som pakwa in rem na an lo nei thei ta ni US President Donald Trump soidan chuan Philippines rama US sumdong longkal te chu chia all an ni ve thung dona he thu hi kan soitongin US President Donald Trump le Philippines President Ferdinand Marcos Jr. te chuan July ni somni pahni thole ni khan White House a inkom na nei nuwa an ziak fel ta ni palina chuan July ni somni pahni thole ni khan US President Donald Trump chuan China President Xi Jinping chuan an ram tlo turin som ni in asoya hetia Trump pathu soi an nei ta ka hian US le China ram hroi tu lu te hian inkom na an nei thui don ta an ni angem ti ngai dan te po Khawvel chanchinthar sang alo langa Jolkar Masalama Khan US Secretary of State Marco Rubio le China Foreign Minister Wang Yi te chuan Malaysia a inkom na hun an lo nei to a tin he mi te pahni an inkom nu hian ram pahni sarkar hroi tu mi poimo tak tak te poin China le US thodun theina tur te le man lang dun theina tura inkom na hun lo tling takin an lo nei to poka thu chiang engma lom lo ma sela US le China ram hroi tu lu te hi inkom na an nei theina turin ram pahni hroi tu te chuan in Vietnam nei chho deuh renga chu chanchinthar sang ate po lo langa tin heiba ka hianin kumin kum top lama hianin Donald Trump hi hemi Asia chim chakla ma hin zin turin ain buat sai shrimshima chunga zin pa chun China te po hi atlorin kha aloni to sa shrimshima hemi United States a Chinese embassy a an China sarkar palai bina asoi dan chuan rampatni te US le China te hian sum don na konga po thodun na nei turin tuna hian rampatni hroi tu te hi anin dor chho mek ni in a phalowa chuta chuan China le US te chu Donald Trump an han vo pung thin ma sela thodun na an neya sum don na konga anin rem hi anga ya chan chu rampatni te in mamo ton le Khawvel sarkar a po economy ro pui pahni an nia wangin tho ho na hi kandu hle ni tin China lam hemi an sarkar palai hi chuan chanchinthar lokhom tu te zauna te po achanga Donald Trump le Xi Jinping hi hanin muta sela Khawvel politics te le economy suk thlek te po hi adang lam chhodon em ti chu thilthria chakom takalo ni chhota ni pangana chuan India lampang kan han lut le tonga India Vice President Jagdeep Dhankar ban thut na chana khan ngai dan le rin dan sang atam hle meya eptulam ten an soidana phei chuan Rajya Sabha a Delhi High Court Judge Louis Justin Iswan Verma ban na tur impeachment motion putlu na turangen na adon thu Rajya Sabha a hriatir wangin rorel lai NDA te an lung oilowa chu wangin Vice President Jagdeep Dhankar kha ban nan thelu tirta niang te pon an soya hemi chungchanga hianin eptulam te po hianin sarkar hi in soifia Vice President Jagdeep Dhankar hi a ban chan dik tak hi soifia tur te pon an lo phuta amara chu sarkar lam hi chuanin an tran chana chuan sarkar na siam tu BJP len tran rol pui te hi chuan ama ngei na ban chan chu hrisel na in enkol na ama mo wangin a hrisel na angai poi mo wanga banga ni thu kha thu dikani me bak choi tur om lem lowe ti te point an lo soya hemi India Vice President Jagdeep Dhankar a ban thut na chana hian thilrin hlel om deuh chanchinthar han muwa nge ni an amithiam khami a chui chiang tu te na ngai dan anon soi pakhata chuan thu dik ni lo ma sela ngai dan kha ni meya chuta chuan tho tan ni July ni som ni pakhata khan Rajya Sabha a chairman ania wang khan Rajya Sabha fur thut khom kha ani khat na kha thatakena kai hroya bang tu romang pokha nom si lawa amai ro chu khatiang ang house an han thut khom ma khan Delhi High Court Justice Yaswan Verma kha thu boya neya chu thu boy chu a chen na Bangalo Bangla khan kang me chuaka kang an han thela khan kang thel tu te khan in poisa tam tak he ipa in thun kha kang bang kha an mu chuak ta chuta chuan khat tiang ang poisa tam turu lu tuk kha High Court Judge ina alo kolani chuan tham na amo ruk na lama in nam noina anei ang ti rin dan alom ta chu chui chiang turin sarkar point
khatiang ang inquiry commission ang te pawh khat dina chung te ni wang chuan eptulam chuan he justice Yaswan Verma hi judge ni reng tlak ani lawa ban turani an tia chu he tiang high court te supreme court judge te ban ani don chuan parliament ina apom puyanga ya chumi chungchang chungai tu ho turin eptulam pang congress roi party roi tu te malak na in mp role som ruk chuang te khan ming sign in hemi Rajya Sabha chairman India vice president ni bok Jagdeep Dhankar hnen a hian thelu ta chu ani hian house a khana ron soi to lung mai sia he impeachment motion putlu na tur hi ka donga atia amero churo rel lai NDA he BJP len kai roi engeni an tron rol pui te kha chuan sarkar mol pho theina te ania wangin he justice Yaswan Verma chungchang hi chu Lok Sabha ngai tu phot ni sela soi ho ni sela Lok Sabha in impeachment motion apas nuwa ti chuan Rajya Sabha aron ngai tu anon anianga ti chuan president pompuinain ban alo ni don pon ban aniang an tia chu Lok Sabha ngai tu masak phot ni se tia ngai dan an nei lai khan India vice president Tunlai khami Rajya Sabha chairman nibok Jagdeep Dhankar an khan khami chungchang kha Rajya Sabha po ngai tu thei tur ang khan impeachment motion pulu turangen na adon thuka sarkar po ron lo khan ron puang tamai sia hemi chungchang a hian NDA te hianin engeni lungoi lo na anneya achan chu sarkar ron lem lo khatianga nga ma du thua house street tir pe kho chuan sarkar tan mai phi fai tur tam lu tuk done anti te po alo ni mei the ni chunga ni wang chuan kha July ni som ni pakhat tho tan ni a Lok Sabha le Rajya Sabha ena for thut khom an ni ma sabera khan hemi Jagdeep Dhankar na hianin vice president le Rajya Sabha chairman hianin Rajya Sabha ingeni business advisory committee meeting kha akowani atira ko ma sakpera ka chuan hemi BJP roi tu pa an ingeni Rajya Sabha leader JP Nadda le parliamentary affairs minister Kiren Rijiju te pon tela amero chon nulama khami chungchang kha ngai tu lenga ya wangin tlai lama thut kho ma ko le ni party sang khami BAC member ta kha chuta ero chuan heta Rajya Sabha BJP leader JP Nadda le parliamentary affairs minister Kiren Rijiju te hi anron tel talawani hemian tel tak lowa wang hian congress MP then khat te chuan dankara ban na chana hian sarkar nen andu dan ain anglowa chu wang chuan hemi Jagdeep Dhankar hi bang turin an turta nianga ti ngai dan te pokha anron engen soi choka amara chu thu dik tak kha omloan ni pon anrin dan ve thonia hetia BJP roi tu lokpat ni JP Nadda le Kiren Rijiju te BAC thut kho ma an lo tel tak lawa chuan Jagdeep Dhankar ban dan tur hi ho tu lok dang te ne ran relanga ti khan thilan lo ngai tuanga non tel talo ni anga ti te po oma amara chu hemi JP Nadda le Kiren Rijiju te hi chuanin he BAC meeting an tel thailo tur thu hi vice president hi an thril ni te point an soya amara chu chommalama tel reng si chonulama tlailama khatiang thut khom voi ni nan nen tel lo ta ero kha chuanin thil han ngai ruat tur kha chu athen lo thailo ve a iptulam point na khatiang ang anrin hlel na han soi te po tilom tak te po ani ve thina lai te po kha a omani tin hei ba ka hianin engeni ngai dan then khatha chuan Dhankar hi Jagdeep Dhankar vice president hi tuna Narendra Modi kai roi sarkar a hian anni BJP ina vice president atana an candidate an thantlin khani ma sela vice president nan ni nuwa hianin sarkar nen hian in rem lo na zeu tele in mil lo na deuh te po hian lo nei ve mun le ti tur te poina oma achan chu chanchinthar te han enin han thlir kwalta ila Jagdeep Dhankar le Narendra Modi te hi mai chana in hun nei khat le ni chung te po chu eptulam hian an soi chuaka tin hei ba ka hian engeni US vice president JD Vance sakha kumin April tha Delhi local khan anni hian Jagdeep Dhankar hian mimala mu adua amaro chu sarkar
kai hroi mek tu Narendra Modi sarkar hian mi mala mu khan phal sak lawa chu wang chuan alung oi lo viawa a soidan phei chuan he US Vice President local hi amma kha Vice President ni wangin India ram local meu chuan ke Vice President kan ya ka mu ve hi a om ria ati ni chung ang te po chu angeni sarkar line ne na anin millo na thil te po kha oma he anin mu adua an phal sak tak lawa hian Jagdeep Dhankar hian in US President Donald Trump pale Zelensky te White House anin muwa an lo hauzek ang mai kha ka din mun chu ne tiang deuh te po khan ngai dana ne ya in hei pa ka hian in Dhankar hian in hemi India sarkar lai puya mi poi moten hian in kan soi to thin ang khan thlop te po hi a lo viawa a chan chu nikuma khan India Vice President ani mek na no confidence motion Rajya Sabha chairman ani bokawang khan Abdulam Khan pai thlang na tur no confidence ama rin tok na an nei to lo wang khan no confidence motion an lo puluta amara chu an thil putlu hi ngai to ho ni talowa khami chungchang apo khan BJP hemi sarkar lai pui kai hroi tu lamatang hian athlawang hona pakhat ma an nei lo ni te point soyenia chungte wang chuanin president ngeni vice president ani na tang hian a chol te po hi sarkar le pui hian an pui tilem lo mani chu han ti tur te po awma i khati ngai dan sang kha tam tak awma amai ro chu kan soi le soi nu ngai dan kha ni mio wangin Abdulam te ro hi chuanin sarkar lai le vice president te boro ka that lu tuk lo wang hian Jagdeep Dhankar hi ban na theluta ni in an soi ve na sa ema chung te chu kan han thlir tel ve ni sela ti chuan aparuk na chuan India Prime Minister Narendra Modi chuan July ni somni pathum ni lai ni hian UK atlo dona United Kingdom Prime Minister Keir Starmer an July ni somni pali ni nga nia in komna an nei dona chuta chuan Prime Minister Modi hian United Kingdom Prime Minister Keir Starmer hne na hianin Sikram thiang lim din du Paul Khalistan thlop tu tena UK na sataka malak na an nei chungchang tele zalen taka sum kami kha Khalistan movement anti atana an han tho khoma han dik chok thin te hi India ta na thilpoi takani ti tepo asoi pui don nia soi nia tin chubaka Pakistan lamatanga Yaramrika na firfiak pol tena poi khoina nei thin tepo UK Prime Minister hi soi pui don nia soi nia hei ba ka hianin India le UK ten athlona sum don na an kalpui dan turpo an in rem thei chuan an ziak fel don nia soi nia he India le United Kingdom ina sum don na konga thodun na tur khami athlona free trade an ti athlona sum don ton kok engene bungra then khata niang chu khati ngang kha hemi India rama sarkar lai pui cabinet union cabinet chuanin July ni somni pani thole ni khan an lo pom to nge chu thu chu India Prime Minister Narendra Modi hian United Kingdom aina zukyang lutanga UK Prime Minister an lo pom pui chuan India le United Kingdom chuan sum don na konga thodun na engani khami an nei thei dona India le UK hi in sum don ton na satakram an nia kumsang ni somni pathuma tanga sang ni somni pali chung khan India le UK ina sum don na akal pui hi apoi sa zong chuan US dollar tluk le dingon somni pakhat le point som thum pali nia chu kumsang ni somni pathum le somni pathum an nin sum don ton na ain a thang na sai na pung na sa em ani tin hei ba ka hianin India hiana United Kingdom a bungrua thon chua hi ingeni apar senjongin za zela chutin sopatni le point rukin apunga chu apoi sa zong chuan US dollar tluk le dingon sompali le point nga alo ni ve poka tin hei ba ka hianin India ina UK tanga bungro lak lo hi za zela patni le point pathumin apung boka chungte chu India le United Kingdom ina sum dona kalpui ni wangin tuna Prime Minister ina United Kingdom zuklo tur po hi
apoi mo chho hle ton ni hret ania hei ba ka hianin I India mi ho saturul tuk eruk le sumti chingpen thu boi nei awanga India ramatanga tlan chia United Kingdom a sahimna nei mek tu India ngeni sumdong hausa Vijay Malaya te tin lunglu asumdon na uchuak taka kalpuya khatiang Punjab National Bank te ti boi rap tu niraf modi te tin India Cricket League IPL masapera kami a mo phurtu ber lalit modi te tin IPL thu boi awanga poisa tam tak ti chingpen le cheprel ni awanga e thu boi nei heng Vijay Malaya te niraf modi te lalit modi te chungchang hi UK Prime Minister hi asoi puidon MT zauna an chana chun India Sarkar Ministry of External Affairs thu pong tuina soidan chuan he thu hi chu India hian United Kingdom Sarkar hi asoi puiranga indor na kal ranga ni wangin Prime Minister po hian asoi chok mai theye atia heng mi hosaton to te hian India rama ronlet sela chu zel tang ngei ngei turan nia amara chu United Kingdom asylum an tia hei ngeni vian him na khan dil mio wangin United Kingdom a khon ti khon zalen ang reng takin hunan manga India ngeni CBI te enforcement directorate te hian India ron thon let turin United Kingdom sarkar hian karvengar ngara amaro chu United Kingdom hian in mirama anrama sahim na zong anram athon let an nia khatiang zel tang thei turanga thon let na dan kha khir deuh mai hin lo nei ve baksia India sarkar po hian heng mi hausa sumti chingpen tu te hi an duangin India rama hian an la let hlei thei lawa chung ang chungchang ta po chu India Prime Minister Sukjin hian hemi United Kingdom sarkar hroi tu te hi asoi pui ngei te po chu arin om chho viawa tin tun tuma Narendra Modi UK zin tur hi avoi li zin na turania Prime Minister an in hu hian UK hi voi thum atlo to a ti chuan UK atlo zo hian Maldives pan le dona chung te po chu chanchinthar langsar takani wangin kan han thlir tel le ni sela tun tuma tan chung kan du tok le dona nga kan video ron upload te min lo ngai hlut sak thina tin soisual pal te hi ni te hi kalo soisual le zung thina kan video masala ma point comment ta te kalo muwa chuwang chun ni hriat thiam na te po kan nge na kan ron upload ta in ngai thak chuan ani kalo soisual ani chuan upload ni khan ni dik zok ani ti kha lo in siam rem ta mai thinula ke po film khur te kalo tum zelanga comment tha tak tak te ron pezel turin kan som chawa ten kan channel te po nalo than ve zel thina tura min lo subscribe pa min lo the dar sak zel turin kan som nun le boka chu